Kiembote kuana ne Kongo, kiembote kieno. Mono ipange no intoyo ne Kongo. Kakondanga empopuku. Toyo ne Kongo nakavaika changu kesi zao. Unu zezingi ngina zao zikulukamba. Nzevo luvudivuanda kuzinzo. Kuna landi luninanga. Ya ikanali tu bobilange yeto, ya ikanali kumbwani ana ne Kongo. Ana ne Kongo, ana espaço ne espaço Kongo. Kongo com capa ONGO. Mambo tu bobilange yeto, mambo matadi di kanda. Mambo matadi di bo ana ne Kongo. Tu kalutu kulueto, kakizeto bo, ngudizeto, kikulu kieto, mwakulu tutoka na fumbulueli, fumbuluela, mwakulu tutoka kwenda babila, bangile keba bo, babila nzibu lusingulueto. Mwakulu tutoka na moni koko, imatoa bange mewao, imatoa bange makanda meito. Toyo ne Kongo ensamu na ulua kile yandi. Ensamu kuna kanda luaka yandi. Nzebo tango ibaikange mono yebuba ankaka ele babe bonga vuanda. Ezi nate nguba imadioko mkuna teti nanga itafuna. Mkuna landena. Ankaka mona abo abatimu ne ulu akota aswama awata bandira bo awito bobelemo emono. Ankaka mona abo ifokage unu embasi kula pasi bo mawi bobanga ki bobi modia kako kansi ne toyo ne Kongo pe wakeni nanga bo fumunzabi ombange yani bo engene toyo kale koko makuli kukamba wenda wakamba na lumbone mono kishiti kufinga tukubo ngiza bambule kanda bo ngiza babele yatu lufwa mokatu na lumbone mono voka dikisi kulukamba dienkano voka mena makiese ko disongelevo diembilu natini kasi emono kinata mambiko mambote kaka inata ngimo izolavo kanadi ya makala ikiesa apangiza ama ya yelumbu mukona landilu ninanga po mono mabanga itwa bobela batadie tukadile demboteko batadieto ankaka mukona swamini na mabanga mambi ababunde nkisimya wankaka po bangi nzambi kazi kuna nzoti nzamba abili banga mambia toka na bangi mukona bambuli nangi makanda mukona bangi nangi kimbevu kwa hatu anake to sakanena ankaka indende muna moko mawe nkanda minzambi kaka po nkanda minzambi muno nzambi nkundi ama muno nzambi mmoke nange yandi enge kutubo enge kimangu ange mukutalangire mukumona ngire nanga bonge esidi yako ndoki enge osopa kani sopa ngodi yako esidi yako to kubange mo mama wange pastori nkanda minzambi mumoko yani fumu nzambi ubene meso katubene meso kotomona yani fumu nzambi vila kenevo yani nzambi kako bange nge yemono yani fumu nzambi nakabani kenge emono upila kene bo ngudi ama umpila kene kabaweka kinge enge yani bo banga ntoto ye Zulu kaleni baka kopo diabu di nanga bo mbote
di bani ke mogo kana di andi kana bani ko njona mutu unange ntimambi kali di banga ko eni fumuzambi sola ka sola ngatele bomona wana ngina ngau ndiona unange ntimambote yandi ka bani ke mambote bophase ko yandi nakabage mo mambo saluke mbote sekapa angamo kasi nge unange kingumba unange ntimambi unanga bo ofuruka iketo kali di kubani ke mambote maniko idina vo walumbu eni paiki di wunu ya ye lumbu amiasa zitwa bake mono ekyo lumbu lo mone paiki se video mutu wisi di kuna notingame mono katwa kapabo impani ki khumbuze yati wa ki khumbi kubani kapo wato to kutufinga mono to mono pastor kibeni kinanga po enzambi nkundia kuna notingame kinina wafu munzambi nkundia ke diambutini ne zombo nga ki ngewe nanga bonzami nkundi yako ngewe nanga pastor moti to moni mawete fumutani kafiti kubanika wange bata siditini bata uizikwa kuputuza ba uza baba kulinanga pastor yembo teko kasi mambu mani sito talamu kaku kama bo yani fumunzambi nkundi yani pastor mbote kenina yani nzambi kebeni kasambira wabu mono sivla homo fizi boy tukakezi di yandi kika kata bwani lego lupeni kalinkande yani waye ni nzambi katwa mona ko boy njuna mudu uchi ko kene nkanda ko nana kena nkundian mambu mani tala tutalamu wakezi bo kiza kutusonga bo yandi woni nanga onene bo yandi kenanga bo kemambu waye tuze bo ntumi ne yandi keza kabonde kemena mutaze yatu vomu kokola nginange lumbuki wunu ikalukam volu mwene vomu fuemene ekyo ke lumbuki tete ye bobele mambo mafumu mambo kimambo kutu bila kale ma jamudi tete bobo jambu die zonza kwao yani muti nzonzambi yani njona mbuteto kele fome na mama mwana ni onketo tangu yebobele mo mambo kikele mo zako yebanza kabo ngwiza ni vakele konde vakati ngwiza ni muna ati yetu ena ngabwana ne Kongo akondele ngwiza ni ye mona bombote ekokola ekuma kuna kikulu kieto ediambu nani dinanga de bonga kasi boba gwizana kinga nze mankaka ngamba kala bakati mankaka ngakala mankaka ngakala vovo kati aviri kumbo kile muno bo yo video katula bo kidiambu ikwa kamba bolo buise mbundu yetala tete vo diambu dinanga mukati deswe kama nadi kala dibise katula kasi nabakala diambu deswe kama edidiambo se dibundumuka se monadio beba se bagingiro kidiambo iba ngikatula bo yeyeka kinga nze fumunzambo kama kenambo mambo menina ngikoko kati menina maswa to mona bo ana abokele ezikufinga tangu yebegi video yetete apangizama esisiketuya yefyoti kwani ngayikala diambu de kopo de maza kaka luele kaka lukatu de sisikitia lubaki de kopo de maza lusidi ezitumeana finge mono nginange zowa ngitili kuputo budi fwenzale mono mono kadiambu ana tangwezi ezikudikile tu etuya ewawo tuya zeku kwe ewawo waitwa kokole wawo etuya zekuku kakopo di maza di akako bomberu zibaba lovonde lo eyo yutia yika itume sasule unu mbuteze yatu mbuta mutu engeye mfuma uninanga mono nzewo bo mfuma uninanga kasi evala amutabo mfuma ntie tende mfuma ntie tende ka umatu wanga mutu ko
Kasi wa untefu makonato ka mato wango mutu ko mono vala ngini nange mono ne Kongo. E vala ngini nange mono e mono ki monanga tsende kuna ntefu etemfu mako. Mata e mata nange mono kuna ntefu nana unange mfume ngeye. Kasi e mono kuna temfu kuna temfuma mata e mata kuna zulu pe lwaga ilwa kange mono. Apangizama watu akokole unu itumakulukamba ensiku mie putu mie ensiku mie YouTube uno nzemyo ensiku mie putu mie YouTube emono nzemo YouTube kakukamba bo mambo enge ito seyume koko na batakana bo ana fioti tukona babi bo ana fioti tukona leki enge kangama inge yo siku wotete lokota muna YouTube lobula solo mona bo awu mutaleni nanga namona bo ana sto tukona twiki di mambo nge mutu kangama muna YouTube na kota mo na muna vonge salukyago bo kwenda leki yindende bo kuna leki bo yana makala bo ana keto bo emvula kali kanifuana ko kanga mainge yandi mutaseatu. Se você anda a violar crianças, anda a violar mulheres, leva mais de 10 anos de prisão. Essa aqui é a verdade. Agora estou a chamar a atenção do governo angolano. Estou a chamar a atenção do governo angolano. Falei dessa igreja imute. Falei daquilo que está a acontecer nas igrejas, os pastores estão a fazer em Angola. O governo não está a ajudar, mas eu sou a voz daquele povo que não consegue, que não tem voz em Angola. Eu sou a voz daqueles que estão a sofrer na mão dos pastores em Angola. E eu sou a voz deles. Aqueles que não têm voz em Angola, eu sou a voz deles. Na problema na YouTube, em 5 YouTube, é mono. Quando você vê o vídeo sair no YouTube, é porque o YouTube verificou. Eu já fiz vídeo que o YouTube bloqueou antes de sair. Eu tenho referência aqui. Até agora estou a lutar com o BBC. Eu levei provas. Se vocês verem os vídeos, vão ver isso. Eu não. O vídeo sônica com o YouTube, que eu vou endio muito, que vai catula vídeos andi. É mono. E catula vídeo com o YouTube. Mas o YouTube verificou isso. Catala te depois esse vídeo, catula zembico. Que tua finga tuko. Katu tua bobele mambiko. Me mambo tu tua bobele yeto. Mambo matadi diana yeto. Atua sakanena. Kuna zombo. Ji pastor, vo pastor unangi koko ne nzonzambi bo. Ana keto. Kuna nzonzambi ani. Lega ko. Katu kwa leka. Ankaka. Mukwenda katu dikeni nangi vumu. Enka kutubo. Ketu mutu keni nanga. Kansi yandi, umbakidi, uneti kuna rupitalo, enda balu na matrice. E kuma yandi, kabakidi akavumuko. São crimes. Assim que estou a falar, o marido daquela mulher sabe. Sabe. A mulher do outro, você vai levar para virar matriz? Crianças de 18 anos, desateados, você namora com eles?
Ewa yani mama esperança. Kidiambo kanwani na ewana keto tofwanda kuna nzwandi. Kidiambo dikaka mono dimbi. Kanwani sini mwana. Kidiambo. Ndio mwana nketo anata kukitsasa. Kidiambo de baka mono kitsasa. Nete kuna kitsasa. Kidiambo. Toko diani nga untuka bo ndako na kitsasa ina telefomu kia. Toko diani nga untuma. Ensiku mono ensiku mi YouTube wau yeka ilukamba enge mutu vo anake totoko na violare demarche de 10 anos de prisão. O mundo inteiro, que seja aqui na Inglaterra, que seja não sei, na França e Angola. E agora eu escrevi no YouTube por nos ajudar, escrevi no Interpol, escrevi toda parte. Nós, para a organização internacional, para nos ajudar a entrar em contato com o governo angolano, porque estamos a falar, o governo não está a fazer nada. Estou a apelar, estou a tirar a atenção, quer dizer, estou a chamar a atenção do governo para meter mão neste governo. Nós temos provas. Temos provas. Olha, e aí Lucamba, diambo di música do Tuazako. Ambutavo. Embwa nakala yandi. Mbwa kwengeye. Embwa. Ambutavo. Embwa nakala yandi. Mbwa kwengeye. Kansi. Nakala yembizi mwakolo kokolo nketo. Okala yebota kuna kokolo yakala. Embwa vuidenge na umboga vo mbwa nzai bani kembize mbwa kakwiza ko. Lukambe mono embwa diambo katina nga nevuka nga ki. Embwa nge mvuidenge yi. Wa kuna kokolo keto sidi mbizi. Kuna kokolo yakala ko simbini ntibo embwa nzao bakembi embizi. Yentimu moko. Yani mbwa kwiza kakwiza. Ombonda kasi nge mvuidi embwa kakwiza ko ewana keto afudi kato le vumu ko kuna nzonzambe ewana keto to abaki maladi malau ewana keto ele kukitsasa ena kato le vumu watu azema mubwenje na mutu upile ni mbombi upila mbonda nga mbonda watu katwa baika yokumaini mutu simbili mbizi kuna koko kuluketo yentimu moko wonga inanga zau kansi emono nana winange Mfuma ngeye nana winange Mfuma ngeye mukutuma kukamba ngini nanga nana winange Mfuma ngeye pastor mono Vala ngini nange mono mono Vala ngini nange mono kuna tie Mfuma mate kuna tie Mfuma ikembe mo. Quando eu faço vídeo, entra no YouTube, I know the rule, I know the law. I never breach the rule. YouTube normally advise what you're not allowed to do, what you should not put into the net. They let us know. You have to read it. Nowadays, they normally informs you should register yourself, not to get in touch with children, not to connect with children. They do let us know. We know the rules. I won't make a video, probably insulting. No, we pass on information to people. And we always make sure that the information is true. And now,
I'm getting in touch with Interpol. We are in touch with YouTube. We inform YouTube to give us a hand. I've been informed by YouTube there's a complaint in there in my name. I'm not afraid of anyone at all. I'm not afraid of anyone at all. I know the law. And I've not breached the rules at all. And there'll be a video out there where I will clarify everything so the world know. When you are a pedophile, you should be arrested. And this pastor, I have all the names of the children you've been raping, girls you've been raping in that church. And we want to provide it to YouTube. As you got YouTube involved, we want to give the list to them to help us. I locate those children. They are alive. Some are in hiding. Some have gone mad. All the children are being raped. All the church, we've got pastors, I've got their names, are ready to stand up and provide the necessary information to the police. Your wife will stand against you. Your wife has got proofs to provide to the investigation. Your wife has beaten this girl that live in your house, got pregnant with you. There's freedom of expression in this country. I cannot come and make video and then put it on YouTube just insulting people. Never. We have children in Angola without a voice, and I'm the voice. They are writing to me, pastors, families, relatives, writing to me, please do something to help these kids. That's why I'm out now. We want the government to get involved to help. We cannot let this happen anymore. You're dividing families. You're raping girls in church. Impregnating girls in church. Underage. You're doing all kinds of atrocities. Opening churches in Angola with fake document. You've got only one document to provide. And you're opening churches in name of other documents. So you can make money out of those people. And your pastors know the truth. They are the one writing me. They are the one explaining to me, passing on information to me. Mbuta muntu tangu ifwene kilendi kubunako. Kilendi kubunako. Edia di diambu kadi lutako. Edia di diambu kadi lutako. Kadi lutako. Ewo wana fwe di katuli fume ngeye se abaika. Eluyalu nakakota kage ya imambu. Eluyalu nakasheka ke moko ngeye. Aukulu se abaika eza boba. Tuzevo luyalu ubaki ngeye. Ewo kavakadi kaje diambu di sweka wana ko aukulu se abaika eza boba. Ezi pastore nanga kuna nzonza ambia kwa aukulu se abaika. Akembe vo ndio pangi Steve yandi kutu kwa kungakatangile yandi. Enke tukutu kena yandi kingelo saka bobanga. But you know the rules. Have I breached the rule? Have I? I'm asking you, the administrator. Have I breached the rule? I know the rule. None of the video will be removed. None. I will go even further to the Interpol, further to the United Nations, further to all the international organizations.
because I have the names of the pastors are willing to stand and provide the proofs. I'm in touch with those families. They're informing me. They are ready as soon as the police get involved, the man is arrested, they will all come up to provide the proofs. I'm telling you, I'm serious. And you've come to YouTube to do what? YouTube cannot stop me unless I'm committing a crime. And I've not committed the crime. I'm standing up for the children that are being abused in Angola. And we know who is doing it. And there's a freedom of expression in this country. That's the reason why I stood up to speak out for the children that are being raped. The children are being abused. The pastor is a pit. Oh my goodness. Oh, I can't believe this. The law says once you are caught by the police, you have 10 or more than 15 years, 10 to 15 years imprisonment, or even 20. E pastor Salukiani siakanda vakimosi. Sadiseatu, kwena longi nzola kanda akarabaki mosi. Kasi kakwenda vamba ni makanda manganiko. Kwendi siana ngani vumuko. Kwendi bundi nkisi ana nganiko. Kwendi natiana ana ngani kuna mapata mankaka kubo kwenda leka yo ana nkaka. Kwendi vondi yati kubo mutu nakapai kubo yemone pastoro vengi di diambu ale ngeye ale twigide yatu ele kumbonda. We all know you have a security company. We all know you connive with the government, with the people, officers, army officers. We all know it. We know you can send people to kill whatever it is. We all know it. We've got proofs. Huh? Brother Mbombi was killed. He disappeared for revealing your secret. He was killed. What has the government done? Nothing. We have proofs. And we'll give the list to YouTube to give us a hand. Some of the girls, they are in hiding in Angola because you end up killing them. Hein? Temos meninas em Angola que estão escondidas porque você vai mandar matar. Você anda a violar crianças. Você engravida meninas. A tua esposa de casa chega ao ponto de bater aqui porque ela está grávida contigo. O teu filho, a tua filha, a tua família pode provar. A tua esposa vai provar isso. É apenas o governo te aprender. Isso que nós queremos. Esse aqui é o trabalho que tu vai fazer. Em Angola não há democracia. A democracia em Angola does not exist. There's no democracy in Angola. There's no freedom of speech in Angola. There's nothing. That's why you are abusing those girls. That's the reason why. Because you've got churches that belongs to you. You are making money. And you use those girls for your pleasures. You abuse them. You are a pedophile. We have to reveal it. And they've sent everything to me. I know the addresses where they are, they're hiding from. Eh? I have messages from pastors. I have the names. They will come out to provide the proofs. I'm telling you, I'm serious. I'm not joking.
Você não pode escrever no YouTube para tirar os vídeos que eu meti. YouTube não vão tirar. Só se for, eu fiz coisas contra a lei deles. Mas antes do vídeo sair, o YouTube verifica primeiro. Quando não encontraram nada de mal, então ele faz sair. Se houve insulto, que eu disse coisa de maldade, trazer violência, seria outra coisa. YouTube disse, se eu estou a entrar em contato com as crianças, violaram, não sei o que, coisa assim, do pedophile, daí eu terei problema. Se eu estou a fazer grupo para fazer crime, como se diz, esses que andam a meter bombas, estou esquecendo o nome, daí é problema. Mas mobilizar o povo e informar uma coisa escondida não é crime. Eu acho que muda muito. Eu vou com camba, vou diabo de moço que camba, vou. Eu amo muda muito. Enge kuna kwa kuima vela ko. Konde ni kwa kuma vela. Eu akidia, diabo do kwange ni tunga ngaki. Konde ni kwa kuma vela kuntu. Diabo ni to kwange ni tunge ngaki. Konde ni kwa kuma vela. Kuna kwa puta muito kasi mukana suni kimuna YouTube kakatula zo de vídeo ngai kongile kwa kuma vela kuntu kidia mto kikwangira está a vir outro em inglês, português, francês, está a vir, o mundo vai ouvir isso. Até a próxima.